siyak apo ni Raymond Tablit nga taga Kabuluan West. Kablaawak man namin apo nga Ilocano nga OFW. Nang nangruna apo kini Sir Roderick Molina. Edukasyon ko apo para kada kayo amin. Kas nilipat. Nakasang biyag ko tinted mo akalak amak tagus twempayen nga uray no pagkataya di mo pinanunot timbubos ko ngayat nilagsid nagdita puso intanem na kakas nilipat di mo pinanunot timbubos ko ngayat nilagsid nagdita puso
intanem na kakas nilipas.